How long can you hold your laughter? Let's find out. amahera mugabo batujambanye byinshi kweri ndakwiye kwegera umupostori nobona atuma afasha kweri gusega kasabira umuntu hasambanye ndacirinda abana hanze mu by'ibyaha tujya twana bajya bakuye yindangwa mbona ndaziza mu mutwe no kubyura ngo waradutaye kweri manu mbabarire cyako umupostori yofasha narapfumuje mukamahera yanje narose byase ko ndaronkana amahoro Allahu akbar kweri mana ndasabye imbabazi umpuze n'umupostori bari ko arigira ndabe ko yofasha nkasaba imbabazi nkapfukama mwivu bakasabira umugisha kuko ibyaha ndubabirandemereye duka ndadanda zankunguka mugabo ngiye kuryama sinzikora mana reka ntembere ndako noronka umupostori afashe ndako kuri bazo no kwita kujya muntu reka ndayimanuke kwa pastori kuko ikibazo ndumva cyane mbere ibibazo byambanye by'ewe gawe imizimu y'abana umubyukira we pastor yemba ndarapfukama kweri mu mubiri ibibazo byambanye by'isi nkitora itiro genda ibitotiro genda twese ibitora uvuyemo amahoro imana ishimwe amen tubaje kera ntararonka amahera nkirondera amahera natsinda abana benshi bagikurayo none ubu tujya twana bakuye tuguma tuza mu ndoto tuza tundabana no guhunabije kweri musabira imbabazi ku Mana ndabiko nokwera ibyaha byambanye yego nagamufashe gusenga niyo mpamvu nafukamye ku muryango ntari niriwe ndashika mu nzu washitse kwa pastori angiranwa uwo wejejwe n'Imana mu byukuri kuba washize hano birarangiye pe ukuri reka ndagushira ukuri y'Imana nukuri nuba byase yego reka ufashe gusenga baravuga ati abazokwiyaza bazokwera reka dusenga nange shaka kwezwa funga amaso gusenga funga amaso uraba hejuru mu kirere uraba hejuru mu kirere Yesu ari yari mwijuru mu kirere mugabo amaboko ndashire mu nda cyangwa ndashire ko hejuru we yashire mu mugongo shire mu mugongo uko nyene okay reka ndagusengera rero kugira ngo ibintu byose bize neza biri mu mahoro yego reka twimana Mana mushobora byose turakoresha n'umuntu wawe datuje wo mu ijuru aya mabega ibyo yagakoze nagende higa mugabo niyi begi ndayitore mu izina rya Yesu mu izina rya none wewe nawe wapi wewe ndaguze n'ufite begi mu byukuri ya byose mbe bintu byo nibiki Jama begi bino nyine nyene ugendana mu mupfuko nibyo begi gusarimwe amahera nibyo biri mu ndetse amashengesho kweri umutima utangura Yesu yego reka tugende sawa mugabo Imana iragukiye kandi kugira ngaho ndaje mbanze ndaje makora cyangwa mu mutekano n'ukawera yambana. When the hunter gets hunted. Ndabe sinturire ibyo ntazi wenda wasanga harimo akantu hano dawe ibintu biragoye Queen mother yawagaya kumbe harimo isuti imeze nk'iyi to an end pastori I want to yomberi yambara kumwaramo ku munsi mukuru ngiye gusenga take my little sacrifice taki ntiyo bayiremye kuno muntu ndanabonye menga n'urubosi mama biragoye nifungo jamahera n'ukuri nukuvuga ibya kabiri nimba Nafana na monso ajeba baby going to the world yego
nta tundi turimo ho nanjye ndamusenge je baranyemera ku gatumba ndi uwanza baranyibye mu by'ukuri none nk'ubu